एका काळात सहाय्यक अधीक्षक म्हूण गोंयांत काम केल्लो IPS जसपाल सिंग गोंयांत पुलीस महासंचालक पदाचो ताबो घेतिल्ल्यान गोंयकारांची पुलिशे कडल्यान अपेक्षा वाडल्यात। गोंय पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान गोंयचें नांव ड्रग्साक लागून याद उरचें न्हय म्हूण यत्न करपाचें उत्तर जसपाल सिंहान दिलां। बेरेस्तारा ताणें महासंचालक पदाचो ताबो घेतलो। एका काळात सहाय्यक पुलीस अधीक्षक म्हणून गोंय पुलिशेंत काम केल्लो IPS डॉक्टर जसपाल सिंहाची गोंयचो पुलीस महासंचालक म्हणून नेमणूक जाल्या। गोंय पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान गोंय ड्रग्सा खातीर याद उरपाक जायना, ताचे खातीर पुलीस काम करतले अशें उतर नव्या महासंचालकान दिलां। Formulate appropriate strategy. When I speak about prevention of crime, that includes drugs also, and being an iconic tourist destination, we do not want that people should remember Goa because of this aspect. So therefore, that has always been the priority, not only of me but my predecessors also. गोंयच्या रस्त्यांचे येरादारीचे आनी हेर गजालींचे सर्वेक्षण करून गोंयच्या रस्त्यावयले अपघात उणे करपाक पुराय पुलीस यंत्रणा काम करतली अशें महासंचालकान सांगलें। After studying the profile of the road, geometry of the road, traffic accident pattern, we will formulate appropriate strategy to ensure that Goan roads are safe not only for the local people but also for the foreigners, because large number of foreigners come here, they hire taxis, they hire two-wheelers, and Goan roads are excellent roads, so sometimes people try to take advantage, so here comes the role of enforcement also. ऑनलायन जाल्ले पयशांचे फ्रॉड आनी सायबर क्रायम भिरांकूळ पद्दतीन वाडल्यात। पुलिशेच्या प्रशिक्षणा वांगडाच लोकांची हे विशीं जागृताय जावंक जाय अशें महासंचालकाचें मत। It is on the alarming, it is assuming alarming proportions because sometimes hapless people, particularly the senior citizens, they get a message, they open that message and the amount is deducted. So in addition to training our personnel, it requires massive efforts to make people aware about the digital technology. Although it has helped people a lot, but at the same time there is a flip side to it. सहाय्यक अधीक्षक म्हणून गोंयांत हे आदी काम केल्ल्या IPS डॉक्टर जसपाल सिंहा कडल्यान गोंयकारांच्यो बऱ्योच अपेक्षा वाडल्या। पणजेच्यान गोमंतक TV खातीर वर्षा आशवेकार।